bota owner na ye tongmo jaga khe Tripurani hathai chu thak ye sayakmo sibrei khungse bo sibrei khungle ake suito juk chiyo chini BRU chini mam pham chim chu tong saye mondi wo tangye puse dan de saye tong phaimo jaga sei bokhe arumi tiningle abo jaga no jampui ni skam ro si dominate area khe khe ha brau se sikla ye abo mondi tongmo jaga ro lop ha brau cross ka ye borowo bodi khiye brau sikla ye borowo girja photang yamani emne rest camp ke khiye brau ni ha wa ni mamba panda ho brau emne jaga si ye la ye khuimse arumi skangole bo jaga ro le chini BRU ni mondir ro so se hinta onar na i tongmo bo jaga ro BRU ni mondir si tongsa phaimo se abo se tini yo le chungnai ni hasingke lo ha rest camp khiye chini BRU ni mondir tongmo jaga wo tini krungye dutpa pen ta chai me ya kyongye tongkho abono se tini le brau cross ka ye se bodi khi lo si pa ye la ye khwe ha bono chini BRU songrongma mtho ro khe chini BRU ni haba chini BRU ni area ba hiye chungbo jaga wo mondi tang phaina hiye mondi tang ni phimole jampui ni skam ro se chini BRU songrongma mtho ro no FIR report khe ye FIR khe ye case file khe ha nine has in kebe takasa soha ke matongo sakni jaga o mondi ro po tangma ya khiye sakni jaga wo kase riye sakni jaga no se riye tingke bale kaukre bono sakni jaga hin kau then jora sasapi ke bale FIR stroke se khiye bodi ke khiye te o arimba panda wo na ro na ye tongdi bra FIR khemo ang ta ona ro joto no phuno phrunai umphie adalem ku chichraung man ta te wo pore ma ya phuno tongnai ba umbo ye ang abo FIR no pore ye khnar nai tawa to the officer in charge Bangmon Police Station, Jampui Hills, Tripura. Subject: First information report on projected construction of Sit Mandir at Thaidur Klang by a group namely BRU Songrongma MTHO. Sir, this is to report the recent proposed construction of Sit Mandir at Thaidur Klang, Phuldung Se, Jampui Hills, by a group manifested themselves in the name of BRU Songrongma MTHO. YouTube link. The intention of construction of a religious structure in this site by intruding into Mizo village council area is deliberately provocative and violate the interests of the community. Concerning all the near deleterious effect, we Mizo Convention Youth Wings Jampui Hill in against of this move. Hereby file a first information report for you to kindly look into the matter and come up with favorable solution. Regard, Nathael El Silo, Vice President, Vandroki Maruite, General Secretary. Bodi ke se chini BRU songrongma mtho ni sakawo jampui ni skam ro ba FIR khiye case file kheti o ta khorok ma ro pharo arumi aro bro rest cam ro tangye cross ro kai to mole chole ma ha saya abose bodi ke chini BRU aro sito juk jiyo chin mam phatong sa phaimo jaga no aboro mondir ro tangye joto suha chini BRU ni culture niyom riti rivas ro no aboro kheni mono se bosu so ki skam ro bai FIR khe ye to bo organization no arimba pandawo tiniyo chungjoto se BRU se chungjoto se BRU songrongma mtho se arumi nangke chung jampuyo thang saye Mizo Convention Youth Wings ro pho chungko masale ni se aboro mondi tangmo bai bre ki aro samsamni skam para bre kino stong mai nai abo nangke chungje japo sale ni se arimba pandawo bochini BRU songrongma mtho ni sakawo bodi ke FIR ke yete mo phairi chungjoto step la laina chungjoto pal ke chung group ke chung samung tang laina bo BRU songrongma mtho le bron NGO ba panda chuk ya joto chini BRU manang ba panda obra le samung tangi tomse ta kurom maro paro tam chikro laidi bole dormo ba panda ya brau tang mole BRU ni rok khawani bai BRU ni hano se ilahi mono pherola ni ba panda wa se BRU songrongma mtho ro le bono mondi tang himse arumi ta kurom maro paro boini YouTube channel wa nai tone ro na request kheo chung joto support ke na BRU songrongma mtho no bodi ki brau cha yang mokri bai ki aboro wo mondi tang ni mo bai bodi ki FIR ke mole jar go theya chungjo to BRU se songrongma ba panda wo chungjo to nang khro nei se chini ba panda brau samung tangi tom se hi na joto mam pata khum khuno request kem se